Hello baby. Unjani sana Sam? Yaphila baby wami unjani? Ngiyaphila nami hani. Yazi bangani bami bayandihleka bathi kanana nomuntu omfithu but mina ndithi ngikuthanda unjani. Ikushite yabonakala. Ulinendo. Yazi wesi kuyolate ndanthe time makazinqume zonke izigutsha zivese izitye because awukho umsebenzi wakhe. Into eyenzekayo ndimo lokho sehle senyuka igusha ayikho ndoko nikhangelana nezigusha mpela mina ulidi. Liseva ba? Nobani sayive PP. Hayi nathi sivalile namhlanje phezulu. Ngivalile nje. Hayi, nathi tata masivale yafumanisa ukuba khona out la eyakwazi. Namasho ngathi aniyazi into nize lapha endlini. Mhlambe nikuphe niyothenga idrink ba aninawo nemali le. Lonjwa ngibaka kanti bandimi nje nemali lapha. Hayi ska lokuzenza ibhoza mfethu yazi yangidiya lewe yakho. Hayi suka. Ngomgitha namkhomfuna nongezwa wena. Ongezwa. Shirama ongezwa. Wena France wathi usimati. Hayi bomfuna nongezwa namhlanje ongezwa. Umfuna ntoni ongezwa wena sana? Ebafethu. Ukhonazaya anindazi. Wena pra school besicela usirentise lapha insimbi yabo isibhamu yabo sizokunika nje mara sinamali lapha ezandleni kuthi kodwa xa sibuye sizokunika insimbi yakho sokunika imali yakho yonke bra. Kube kuyabheda yabo kodwa sothi xa sibuyisa inhliziyo yakho na pra school siyayibuyisa seyihamba newe uyoyifunana na school. Umcimbweni bafethu ngale way. Ya na school sova ngawo yabo mara into oyifunayo sozama ukuyihlanganisa ta school bakho lewe esibhidisayo kakhulu lapha ekhasi yabo. So mfethu siphiwe ndaziyana mfethu. Ya Ngandlasele umelondeza ngidla. ya Ngipesha mfethu. Kusiqala kawo uyazi sana. Bafethu aneke man ngiyobetha amanzi apha ezantsi manje. Yabetha amanzi. Nyani lamntana wayengekho xa sibulala lamtshita yabo. Awe namhlanje noyedwa ulala wafa fina uyafa namhlanje.